Znači, Adem. Ajde, Škupik. Greši, ali to. Dovadini, odlično proigran, Gafuri, Cepak, Edens prema 0. Edens prema 0 za Renova. Ramadani, Cepak povrata da to kada Ramadani, повторно биеше заради njega da pogleda trener, pa si tuka Lazarevski, no повторно to preda dolje do Ramadani, no i uspije da je plasira do mrežata na Zendeli, što znači i vodstvo od 1:0.